Amiizi aga gakozerwe gavumenti bakwatanisa n'ekitongole ekya Nexus Green kandi amaka garukurenga 300 nigo garaganyirwe omu ntebeekanisa egi kuruga omuri Kyemamba, Kisharoko na Ryamawungu omu district ya Lyantonde. Cattle corridor, and there's barely water here. But if the government saw it fit that they could get water and bring it to their gardens, they should be able to use it. Project says zimazireho shilingi bilioni 1 na milioni 200 okuhwera abatura na munonga barikwejumbira omu buhingi n'oburiisa omuri Lyantonde district. Leero mwabagenda okubanga mu biddaabiriza oba pipe waliwo abadde alima n'agitema oba ebintu ebyo ebiyinza okwonooneka oba oli najja n'akuba balubu oba omwana najja n'ayasa pano ebyo ebintu kati okuva n'olwaleero bigenda kuba mu mikono gyammwe. Tumanyi nti omulimu gwaffe tulina okujja wano okulaba nti ebidomola ebizze kataaka wano bitukula, amazzi wakozesebwa genkana ki, tumanya abantu abagakozesa mpozi n'ekizibu ekirala abazadde basindika abaana kataaka ako ne ebyo byonna byafuukira. Honaba batireho n'entebeekanisa ey'okukozesa sola okwiha amaizi omu nyanja eya Kyemamba okugasya omu bicweka ebyahare okuhwera abantu. Nexus Green got a contract from the Ministry of Water and Environment to construct 687 sites across the whole Uganda in the southwest. Currently, we are handling around 48 sites. Irrigation is very expensive. It's a very big, expensive project. Billions of money. Mshirikano mutunge sente shimiye kushanga abantu abarukuvuga za kufuna tukwenda kuhinduka kashanga banaku ukachipugala manje katereza umuhanji torukundeba. Gashakwa Sande William omuri Lyantonde.